Mbanje kwasuza nizere ko meze neza nk'ibisanzwe. Mwarimu Mugisha dukomeje na gahunda yo kwihugura mu rurimi rw'Icyongereza. So dufite interuro ya mbere ivuga ngo how much is this t-shirt? How much is this shirt? Bivuze ngo ese iyi t-shirt cyangwa ishati igura ngahe? Ariko ikintu nshaka kubereka, nubwo hari ababaza ngo iyi shati igura ngahe, uramutse ukuyemo iri jambo ishati ugasigarana interuro ivuga ngo how much is this, waba uri kubaza ngo ese iki kintu kigura ngahe? Igihe uri mu mahanga wagiye guhaha ku isoko, ushobora kubaza ngo how much is this ugitunze urutoki. Bivuze ngo iyi nteruro wayifashisha uri kubaza igiciro cy'ikintu utazi, ariko icyo kintu uri kukireba ukagitunga akaboko. Ni nko kwabaza ngo iki kintu kigura ngahe mu Kinyarwanda. Niko iyo nteruro isobanuye, how much is this. Interuro ya kabiri dufite irabaza ngo how much sugar do you want? Urashaka isukari ingana iki? Ariko mbere yuko dukomeza, reka mbasobanurire ijambo ryitwa how much. Urareba aho ngaho iri jambo how much, no kwanga ijambo how much rirasobanuye ngo ni ijambo twifashisha tubaza ingano y'ibintu runaka, ariko tukabaza ingano y'ibintu bitabarika. Isukari ntiwayibara ngo bare kamwe kuri kamwe, tuyibara mu matsinda ibiro. Amazi ntiwayabara, amata ntiwayabara, usibye kuyabara nyine mu matsinda ku maritiro. So iri ni ijambo twifashisha ngo se hari ibintu bingana gutya, bingana iki, ariko ibyo bintu bikaba by'umwihariko bitabarika. Niyo mpamvu uri kubona ku interuro ya kabiri dufiteho interuro ivuga ngo how much sugar do you want? Urashaka isukari ingana iki? How much sugar do you want? Urashaka isukari ingana iki? Ushobora gusubiza ngo 1 kilogram. Bivuze ngo ndashaka ikiro kimwe, si byo se? Byoroshye cyane. So ku mwanya wa gatatu dufite interuro ivuga ngo how much water is left? Ese hasigaye amazi angana iki? How much water is left? Ese hasigaye amazi angana iki? Ariko hano hari ijambo water, ushobora kwasimbuza ikindi kintu kitabarika ugashyiramo ijambo tuvuge rivuga milk, bivuze amata. Ukabaza ngo how much milk is left? Ese hasigaye amata angana iki? Byose n'ubundi interuro ntagenda ubusobanuro, nicyo cya kimwe ibi gisobanuye. How much milk is left? Ese hasigaye amata angana iki? So dukuremo milk, dushyiremo salt, tuvuge umunyu, kuko murabizi n'umunyu ntabwo barika, ntabwo wabara ngo umunyu umwe ibiri, ahubwo tubara mu buryo bw'ibiro. So ushobora kubaza ngo how much salt is left? Ese hasigaye umunyu ungana iki? How much salt is left? Ese hasigaye umunyu ungana iki? So ku mwanya wa kane dufite interuro ijya gusa nk'iriya ya mbere, kuko ku mwanya wa kane dufite interuro ivuga ngo how much does it cost? Ese bigura ngahe, kigura ngahe? How much does it cost? Kigura ngahe? Ariko akenshi ubaje ngo how much does it cost, akenshi bakubwira makeya ugereranyije nuko wabaza ngo how much is this, kuko cost y'ikintu ku bantu mwize ibintu bya economy, cost itandukanye na price. Cost ni amafaranga y'ikiranguzo cyangwa ikintu ushaka kukiranguriraho, price ni amafaranga umuntu ashaka kukigurishaho. Nyine no kwa kundi abantu bamwe bajya mu mujyi bakarangura nk'imiguru 20 inkweto, umwe akarangura ku 20, ariko yajya kugurisha akajya kugurisha ku 25. Ibyo 25 yagurisha ni price, ariko we ayo yaguzeho ku 20 nicyo twita cost. Abantu murabizi, niyo mpamvu mbasaba kujya mukoresha interuro ya kane mubaza igiciro cy'ikintu icyo ari cyo cyose igihe uri mu mahanga, kibaza ngo how much does it cost? Ese kigura ngahe? Ariko igitangaje ahandi ntabwo bazakubwira icyo kintu. So making sure ko wakoze subscribe, kuko utuntu nk'utu tuzajya dusanga hano gusa, ndi sure. Kuri gatanu dufite interuro ivuga ngo how much milk do we have? How much milk do we have? Ese dufite amata angana iki? How much milk do we have? Ese dufite amata angana iki? Reka tuvuge ngo ese dufite amafaranga angana iki? Turasiba milk tuyisimbuze money. Yego bita biba how much money do we have? Ese dufite amafaranga angana iki? How much do we have? How much money do we have? Ese dufite amafaranga angana iki? So nuko rero ugenda ubaza ingano y'ibintu bigiye bitandukanye. Mbese mu magambo make urabaza, wavuga how much, ukaba warenzaho icyo kintu uri kuvuga ugashyiraho do you have, do you need, do you want,
bitewe n'interuro n'ubusobanuro bw'ikintu ushaka kuvuga. So reka manze mvugane nawe utarakora subscribe kugira ngo wanze ukore subscribe, kubera ko hano tunyuze amasomo y'ingenzi mu rurimi rw'icyongereza kandi amasomo turishwa neza ko afite akuvana n'akwerekeza. Ako n'agatangazo ka mbere. So itangazo rya kabiri, ndashaka kuvugana nawe aho uherereye hose mu bice bitandukanye by'isi, yaba USA, yaba Canada, yaba Australia, yaba Asia, yaba Africa, yaba even here in Rwanda. Ukaba ushaka kwiga icyongereza ku buryo buri serious, kwiga icyongereza online, hamagara iyi nimero 0794 abari mu mahanga muyandikira kuri WhatsApp, it's okay, cyangwa mukaduhamagara kuri WhatsApp, no problem. So irindi tangazo nuko n'undi nk'ibisanzwe tubafite ibitabo bibafasha kumenya icyongereza, yaba ibitabo birimo amaverb n'uburyo akoreshwa, amaverb y'ingenzi mu rurimi rw'icyongereza, yaba ibitabo birimo amadialogue, yaba ibitabo bikwigisha gusoma icyongereza, yewe n'ibitabo birimo ibibazo n'ibisubizo, byose turabifitiye ku biciro byiza, kuko gahunda yacu no gutanga serivisi, ntabwo ari gushaka amafaranga. Nawe iyo nimero niyo wahamagara, serivisi yose ukeneye ikakugeraho. So we love you so much, stay tuned, mukomeze gusharinga. Thank you so much.